Kemana ki maneh? Aya sibuk tuh. Sibuk. Jeung geus can cangkeum diinpus we. Encan gua dia tah. Tah. Hup. Pae tah tuh. Aingnya. Laki bawa dikit. Tah. Kunaon tuh kita dicas we. HP kentang. Heeh. Juga Magikomo. Bisa wae. Tang injil mah tuh ki HP nang ge. Tah. Asal ki main paling Ganti game. aya game cacing permainanna. Kan. Udah kemana ya? Ki, geus gede deui. Tuh, wah, tahan gede tah. Aduh, bungkutna euy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalan tuh. Main cacing mah. Tah, nutik nih. Ada ya, pasok mangai cacing. Bisa cacingan? Heeh. Kau jalan lagi kamari. Bener mah. Main orai. Banget. Oh, jadi pae lah aku mengerti. Lah. Apa lagi butut? Sampai kentang. Iya, opi kan. Gue nang. Mahal. Diinfus sih. Kan. Opi nang gimana ya? Mana masuk sulamitan? Itu atuh. Ulah orang hadik deui. Hiji aja wang. Ya. Ya. Mana? Bingung ah. Bung aing, urut maneh. Jaga kut mah. Bung. Mang yeuh. Eta si Ki kunaon nya kawan kitu? Oh, gitu na we ki. Oh, gawe Ki mah dek dititahan wae. Assalamualaikum. Salam. Saraon euy. Ah, sekarang ki we. Saya terbagi-bagi. Pamernya di ditu tadi. Aing maneh. Dek di dahar tu urang. Aduh dah. Ya, Kira-kira aing mah teh beuki lapar. apa mah? Aing rehat dulu. Hah? Apa poena beut tuh? Istimewa tuh. Masih di sawah. Salah. Nengan naon? Nah, mana? Aduh, ini mah sudah dirandi. Astagfirullah. Aing urang mau disesaan. Ieu barudak ge encan. Tuh si Ikit tuh. Banyak mah. Mana tuh orang hiji? Orang acan. Emang mau kantongnya bah, mau kantongnya. Bora kakak kolot mana gitu nya. Oh, kieu-kieu kan geus aki-aki. Duh, meunah mang nunya. Sulametan maneh mah. Oh. Meunah mang duh. Nunya. Sulametan maneh mah. Naon? Sulametan. Naon? Dayut. Sungguh? Sulametan. Sungguh? Sulametan. Sulametan maneh mah. Sawan. Oh. Ki, Culametan. Hah? Orang Culametan euy? Culametan. Culametan. Tuhnya si Dayut mah kae teh ngan mentaan bae. Culamitan metet, culamitan metet, culamitan metet, culamitan. Kalau ada makanan di mejana be aku sia. Terolet. Lamun aya kopi na gelasna uyuh ku sia. Terolet. Culamitan metet, culamitan metet, culamitan metet, culamitan. Kalau ada makanan di mejana